ljubav, kako je mi shvatamo, u stvari ne postoji. Ljubav je u stvari neka vrsta koristi. Ljubav ne postoji, ljubav je korist. Sve na svetu je neka korist. Ljubav je u stvari samoljublje. Postoji samo samoljublje. Ljubav prema sebi, prema sopstvenom egu. Ljubav prema drugima u stvari ne postoji. To je iluzija. To je samo refleksija. A sad ću da vam objasnim i kako i zašto. Ljudi ne prave decu zbog dece, nego prave decu zbog samih sebe, da bi se produžili. To je strah od smrti, strah od prolaznosti. Vi kad dobijete dete, to dete je produžetak vas. Sve što radite u životu, radite zbog vas. Ego, sopstveno ja, to je ono što čoveka drži. To da ne postoji, ceo svet bi se raspao. Kad imate nečeg u izobilju, nije vam zanimljivo. Kad vam je nešto nedostupno, onda grebete rukama i nogama da to dobijete. Ako vi forsirate da budete s tom osobom, automatski nju dižete. Dižete joj cenu, njen ego se diže. I automatski joj postajete manje zanimljivi. Zapamtite ovo je ključno, ovo je vrlo bitno. Svaka osoba gleda da nađe kvalitetnijeg partnera nego što je ona sama. Morate da ojačate sebe i svoj ego. Nađite nešto u čemu ste dobri. Nađite nešto što će vam doneti satisfakciju. Nađite nešto u čemu će vas drugi ljudi pohvaljivati. Znači, vi njega volite zbog sebe samih, jer vam on čini da vam bude prijatno. Kada bi on činio da vam bude neprijatno, ne bi vi njega voleli. Ili bili zaljubljeni u njega. Ako žena dobro izgleda, ako neće neku dublju vezu, nego samo površno, verovatno će se svaki iole normalan muškarac upecati na nju. Dobar izgled znači zdravlje. Ako ta žena nema unutrašnje kvalitete kojima će privući muškarca, to će da traje jedan kratak period. Kad prođe strast, odnosno seksualna želja, neće više biti ni veze. Fizički izgled je bitan da bi potomstvo bilo zdravo i lepo. Muškarci traže ženu koja je zdrava psihofizički, da solidno izgleda, da je korektna prema njemu, da ga podržava, ali da mu se nije obesila o rame kao teret, nego da mu pomaže u životu. Prava žena u pravom smislu reči, ona će da traži muškarca izrazito muškobanjastog, pravog onog muškarca. Dok muškobanjasta žena, ona će da traži malo feminiziranog muškarca. Svako traži ono što mu fali. U principu, krajnji cilj je da se upare, da budu komplementarni jedno s drugim. Znači, ako ženi fali, ako je žena, primer, recimo, izrazito niska, ona će tražiti izrazito visokog muškarca. Da bi eventualno njihovo dete bilo uravnoteženo. To je biologija napravila. Ako je žena malo muškobanjasta, tražit će malo feminiziranog, nežnijeg muškarca, ne grubijana, takođe da bi dete bilo uravnoteženo. Ako je žena izrazito ženstvena i nežna, ona će tražiti malo grubljeg muškarca, onog pravog da kažemo, da bi opet dete njihovo bilo uravnoteženo. Znači, kao i fizičko zdravlje, mentalno zdravlje zavisi od nas samih, a ta formula za zadovoljstvo, to je opšte poznata formula kao matematička formula, zadovoljstvo jednako je dobijeno kroz željeno. Što više dobijete u životu, a što manje želite, bit ćete zadovoljniji. I obrnuto, to je taj indeks. Ako vi želite puno, a ostvarite malo, bit ćete veoma nezadovoljni. Ako ostvarite više od onog što ste želeli i što ste planirali, bit ćete zadovoljni. Sad, kako možete taj indeks povećati u svoju korist? Možete da se trudite da dobijete što više, da ostvarite što više, ili da smanjite želje. Ako navika je neko iskustvo, da znate unapred
šta biva ako radite određenu stvar na određeni način. Navike su vrlo tvrdokorne, to nam je životno iskustvo, nekom je to dobro, nekom je loše. Ako imate loše navike, probajte da ih promenite. Postoje razne tehnike i to je povezano sa mentalnim stanjem čoveka. Može i uz pomoć lekova nekih da se menja, ali najbolje uz pomoć psihoterapije ili jednostavno ako niste baš na tom nivou da vam treba psihoterapija, da mislite da možete i sami nešto da promenite, postoje neke tehnike duboke koncentracije, rada na sebi. Skoro nikakvo uzbuđivanje nije dobro za zdravlje. Bilo to pozitivno ili negativno. Bez obzira na razlog uzbuđivanja, uzbuđivanje nije dobro, rezultanta je ista. Vi izlazite iz tih nekih normalnih okvira. Dobro se uzbuditi oko nečega kad dolazi nešto, neka opasnost, što preti da bude pogubnije nego posljedice ako se uzbudimo. Svako nerviranje i svako uzbuđivanje, čak i bilo ono pozitivno, definitivno nisu dobri za zdravlje. Kao što sam već rekao, utiče loše na kardiovaskularni sistem. To što mislite vas uzbuđuje na ovaj ili na onaj način. A vi ne treba da se uzbuđujete, treba da budete uvek isti, opušteni. Vi ako imate bilo kakve misli, čak i pozitivne i negativne, vi ćete se opet uzbuditi. Su kompulzivne radnje koje neko radi protiv svoje volje, da bi otklonio one obsesivne misli. Da osobi dolaze crne misli u glavu, obično su to neke tragične misli da će se nešto u budućnosti desiti loše njemu ili njegovim bližnjima, ukoliko on na neki način, nekim ritualnim radnjama ne anulira te crne misli i tu mogućnost nastanka tih negativnih događaja. To je jednostavno energetsko iscrpljivanje. Zato što je ta osoba bolesna, njoj dolaze stalno, njoj će uvek da dođu neke negativne misli. Čak i kad ispoštuje taj ritual, da je muškarac uglavnom, ili kroz istoriju, mnogo promiskuitetniji, skloniji avanturama, skloniji da bude sa više žena ili sa toliko žena koliko mu se ukaže prilika. Dok žena, naravno, žena je čak i sposobnija da bude sa mnogo više muškaraca nego što je muškarac sposoban da bude sa mnogo žena, ali jednostavno u tom nekom planiranju porodice ženi je bitan prevashodno kvalitet. Znači, pošto je žena limitirana u broju potomaka, ona će da bira najkvalitetnijeg mužjaka. I muškarac i žena teže da nađu partnera koji je bolji od njih.